Hej ljudi, lijepi pozdrav svima. Bila sam ovaj tjedan u Plodinama i u Lidlu. Plodine su mi ovaj tjedan imale jako dobre akcije, zato sam namjerno išla pociljano neke stvari baš da uzmem. Zna mi se potrefiti tako neki tjedan da mi je onako baš zgodno da Plodine više toga imaju na akciji što mene zanima i onda obavezno svratim prije Lidla do Plodina i uzmem te neke stvari koje me zanimaju. Uglavnom, uzela sam cijeli paket ovih njihovih vlažnih maramica. Ima ih unutra 16 komada. Računam, i onako bi trebali dok su zatvorene, dobre su po cijeni od 5 kuna, stvarno se isplate. A imam osjećaj kao da sam i nedavno u nekom holu ovo pokazivala. Možda i nije bilo tako nedavno, ne sjećam se, ali uglavnom skoro smo ih sve potrošili. A onaj put sam ih bila uzela 10. Tako da sam uzela sad cijeli paket, a i kreće mi i Marko sad u jaslice, tako da će nam trebati da odnesemo i tamo. Možda vidite ovu zavjesu, možda i ne, jer sam pustila prozor otvorena, dosta puše vani, ali tek smo došli pa mi je trenutno toplo. Pa sam pustila malo zraka. Uzela sam grožđice, isto su bile na akciji. Uzela sam 4 ove, ne znam, plastike pune, šaline pune. Ove infuzo grožđice iz Plodina su mi jako fine. Čak i najbolje od ovih ostalih što, ne znam, puno su bolje od Lidlovih, onih koji imaju oni u onom odjelu za mislim stvari za pečenje kolača i te jedine u Lidlu do duše koje imaju grožđice. I stvarno su mi jako fine. Isplata se, ne znam, jedno ovo pakiranje bude po 5-6 kuna. Uzela sam ih 4 isto tako da nam se nađu. Dečki vole grickati ovako, a i stavljamo često u neke stvari koje pečemo. Uzela sam paprike babure. Uzela sam banane. Bila su u Lidlu na akciji, mislim uz onu aplikaciju, možda i bez aplikacije, ali su mi uvijek bolje banane iz Plodina, pa sam ih uzela ipak u Plodinama. Mrkve. Znate da je Mihal bio sa mnom zato što imam 2 bananka, jedna iz Plodina, 2 po jedna naravno bananka, jedna iz Plodina, jedna iz Lidla. Rekla sam ovaj put nek ti bude, ajde. Obično bude jedna onako neka poslastica pa pored kase po putu u trgovinu, ali ovaj put se provukao. Neke breskve, isto su im bile nešto snižene pa sam uzela, mada ne znam kako će sada te breskve biti. Ali uzela sam pa ako ništa, ako ne budu baš bile tako ukusne za jesti, mogu uvijek ubaciti uz šejk, uz neko drugo voće i onda toliko neće ni primijetiti. Uzela sam ove Granny Smith jabuke, kajzerice, 2 ovako paketa, mislim da sam ih stavila 8 unutra u svaki. Da. Onda su vam bili ovi gelići za tuširanje od Nivea, isto na nekoj akciji. Pola litre za 15-16 kuna, tako da sam uzela 2 ova muška za Darka i 2 za mene. Imala sam jedan i drugi samo davno, ali drago mi je malo da sam se onako, da uzmem nešto drugo za tuširanje osim palmoliva. Baš malo za promjenu treba nekad. Zbregov ova svježa mlijeka. I Darko je uzeo ovaj Taft gel za kosu. I to je u stvari sve iz Plodina. Ostalo nam je iz Lidla, pa krenimo. Uglavnom, neću vam staviti cijene na blog zato što nemam račun iz Lidla. Znate zašto? Desilo se to da ja uvijek malo onako kad dobijem taj račun, uvijek malo bacim oko da vidim da su mi dobro sve izračunali, zato što oni u Lidlu jako brzo kucaju i jednostavno nekad im se desi neke greške. Onda ja to volim malo pogledati taj račun odmah dok sam tamo, jer ako ne, poslije mi se normalno ne da vraćati nazad. A više puta su me znali zeznuti baš tako zbog te njihove brzine i zbog toga što ja normalno ne provjerim račun odmah kad ga dobijem. Tako da sam se naučila stati onako malo sa strane i baciti oko makar na brzinu. I uglavnom,
vidjela sam da sam 3-4 stvari za koje sam uključila onaj kupon u aplikaciji i prošla sam karticu iz te aplikacije tamo na kasi. Uglavnom nije mi uopće obračunat popust bio, tako da morala sam odvojiti stvari koje su bile, za koje sam uzela te kupone, onda smo stornirali po punoj cijeni i opet smo prošli kupone i onda mi se, uglavnom, da skratim priču, dok smo sve to napravili, cur je trebao originalan račun da ga može priložiti uz ta storna, pa sam rekla da meni ne treba novi, tako da mi ga nije isprintala i tako da vam neću ostaviti cijene na blogu ovaj tjedan. Uglavnom, ako ste me skužili šta sam rekla, to je to. Da se vama desilo isto takva stvar da vam nije prošao kupon neki iz te njihove aplikacije, iako ste skenirali karticu? Uglavnom, bilo je nekih skoro 20 kuna razlike, tako da zašto ne iskoristiti taj popust kad već nude i kad već imam tu karticu. Ova čokolada bila na akciji, ne sjećam se točno koliko, ali crna čokolada, pola kile, odnosno mi imamo kilu cijelo, ta nam treba za dok pravimo keksiće, kolače i takve stvari. Ovaj kruh je bio baš s tim kuponom, ja sam uzela dva. Uzeli smo dvije jamnice, ne znam gdje je druga. Možda Darko već otvorio pa popio, nisam sigurna. Uzeli smo jedno ovo bijelo vino. Ovo vam uvijek hvalim, njega zapamtite, ovo vam jako fino vino. I bilo koje tamo koji ima oznaku ovdje broj 3, je odlično, jer nije kiselo, nego baš onako fino, slatkasto, onako odlično. Jedan tekući jogurt. Ok, isprike ljudi, nastavljamo dalje. I oprostite ako sam nekog prepala, jer je dosta glasan ovaj zvuk. Uglavnom, ove tortilje. Uzela sam i jedno cijelo pile. Ako možete čuti Marka, čujete ga dobro. Plačar me sad vidio i onda hoće doći tu kod mene, ja želim samo na brzinu snimiti i onda ide kod njega. Ove školjkice sam uzela za Darkovog brata, pa Mihal je ostao kod Darkove mame, pa kad budem išla po njega onda ću mu odnijeti, zato što ona ne ide često u Lidl i onda svako toliko me zamoli da je uzmem te šljokice, zato što on voli tu i tamo pojesti za doručak večeru. Nekad sam ih ja jela, stvarno jesu fine, ali sada ne jedem. Mihal je probao, ne sviđaju mu se toliko, tako da za sad još za njih ne kupujem. A Marko inače nije neki tip od previše slatkoga, on više voli slane stvari. Jedan kruh za tost. Cvjetača je bila po komadu 8 kuna. I onda sam uzela jednu najogromniju koju sam uspjela naći i vjerojatno ću zalediti bar dio, možda i cijelu, ne znam. Jednu ciklu, jedne kisele krastavce, jednu ovu kiselu papriku. Kako je nekako završila sezona sa svježim povrćem u smislu, ne sa svježim povrćem, nego recimo paradajz više nije baš tako ukusan kao što je ljeti, onda ćemo se malo probati prebaciti na ove kisele proizvode druge tipa cikla i ta kiselina paprika. Uzela sam jedan ovaj paket od ova 3 mala kukuruza. Uzela sam i sebi ovaj bezglutenski kruh, on mi je dobar, njega jedem jedino u tostu, tu i tamo povremeno, više onako kad dečki jedu, ali u frižideru dosta dugo izdrži. Ali vjerojatno ću ga i zalediti, možda pa vaditi iz leda po 2 fetice za tost, ono kako mi treba. Vidjet ću to još. Čvrsti jogurt, par komada. Neka mi se gužva slomila ovdje na stolu. Onaj moj grčki od kokosa. Uzela sam i 2 maslaca, to nam isto treba za kolače. Mislim, kažem kolače, ali u stvari mislim na one naše kekse koje uvijek radimo. Prokulica. Jedan paket jaja. Malo
ovih salama, kulenove seke i ovih pilećih prsa. Mislim, kažem malo, ima dosta, ali u stvari bila su na akciji pa sam zato uzela, dobar im je rok, tako da vjerojatno ću onda drugi tjedan preskočiti skroz. Da li smo zonirani? Možda nismo. Čini mi se nekako da je sve prenatrpano, ali dobro, možda sam ja nekako drugačije stavila kameru nego inače. Jedan ovaj jogurt, odnosno puding od vanilije, jako mi je fin, ali ne kupujem ga često. Još par ovih čvrstih jogurta, jer stvarno svi ih volimo. Jedan namaz. Još jedan ovaj moj grčki. Jedne ove. Za ove ste me zadnji put pitali. Mislim, ja sam malo samo probala, nisam puno. I stvarno djeluje kao nekakav svježi sir, ali nema, onako je, podsjeća me teksturom na onaj postni sir iz Lidla ako ste nekad jeli. Tako to izgleda, samo je malo slatkasto jer je kao dodano neka, ne znam, aroma tog voća. I piše ovako, 87%, čekaj samo da nađem, svježi sir i voće. Banana, jagoda, marelica. To je to. Šećer, modificirani škrob, koncentrat mrkve za bojanje, koncentrat soka cikle za bojanje. To je to. Da, pitali smo da li je baš jogurt ili je sir, ali mislim, kao jogurt je, kao neki onako jogurtić, ali u stvari je unutra svježi sir. Jedne petit kekse. Mahune koje moram sad staviti u led. To je to, još jedan bananko smazan. To mi je sve u stvari za ovaj haul, ovaj tjedan. Nadam se da ste uživali i vidimo u sljedećem videu, čujemo se dolje u komentarima. Pozdrav!